Salamat sita momali paiman sidup pakaboro lante pa anandungan torayal lo melambi. Allo Senin tanggal 20 kerua bulan Juni tahun 2020 misah. Kadana puang tapasak kailan may maapenduan na Samuel pasal 2 ayat misa sela kopitu. May komita masambayang. Kirampo tukku menolo diolomi oambe puang matualan surga tumba masemi siapa keborok milako kami. Umpaling kay teme katuangki umpanundu isyong pasaki. Angki minta momo ti allo ba'ru allo mini kaborokkan mikamasiankan ti allo iate. Natotemo puang matua laki parandangan ni tumintu lingka katuan allo iate ulendui sukaran alukmi. Bengkan kamatotoran o puang kuasaikan penamasalo mi deno paangki basay siya kirangi te kadami kinanong meloy ki pemanasay apa patu borong na lako kaleki ang kipugaw ilan katuan iyate. Makada-kada mo kami pong matua lako kaleki saka sadiakan mapirangi pagari dosa siya kasalangki mi sundun ni pasambayangan kilan puang kipong Yesu to onakatuan. Amin. Maapenduan na Samuel pasal 2 ayat misa sala kopitu. Daud diangka datu dio Hebron. Mangka to mekutana mi tu Daud lako puang nakua. Maadin raka keede indete lako sala umban na tondok Yehuda. Bebali mi puang lako nakua keede moko. Nakua mi Daud tondok umbaratu sipatu lakuni male. Nakua mi puang lako Hebron. Mangka to keede mi tu Daud lako sola tu bainena da adua. Ya mutu Ahinoam to Israel sia Abigail tu pura bainena Nabal to Karmel. Sia nasua Daud tu mintu tau nasolan male. Pantan si bare pokona anna torolan lumintu tondok lan lilikna Hebron. Saya metu to Yehuda anna tokko itu Daud dio ladadi datunna suku Yehuda. Napo kadammi tau Daud kumua to Yabes jo Gilead tu ulamon Saul. Misuami Daud lako to Yabes jo Gilead nakua lako naparongko merakomi puang. Belan nakama turu-turuan tumi pogau lako puang mi ia mutu Saul tumangka mo milamun. Totemo na puang maraum pakitang komi kamamasean sia kamarurusan sia aku duka laum pakitang komi kameloan pada tupi pogau na belana mangka mo mi pogau tuyan na to. Totemo pamatoto komi kalemi siapa ape kitanan itu kapiamoniammi. Moy anamate mo tu Saul puang mi onnong pimangka mo na tokko rapu Yehuda laun tundui. Amin. Mekutana lulako puang ulan na paananunganta lan Allah iyate. Kombongan salo na puang den parunde den akua minda masiri bekutana manasa pusa lakolalan. Susiduka keden ni teme toyan ba atau pengkarangan di sorong lako kaleta apa tae pa anna di karang lentu pengkarangan iya to si patu di pekutanan lako to untanda itu pengkarangan iya to udah tahu malongko mekutana sia den duka tu tahu usanga kalena matarru untandai mintu apa ia moto anna buda to mai to di bentoyan sia pengkarangan tang maarundunan ma apa nata. Den kada to kinana kuwa balo tu mikutana. Buat tonanna parallu tu mikutana. Keden ni apa tanga ditandai sia parallu duka maleso minda tula didai mikutana. Lantep abasanta di pokada tu Daud mikutana lako puang matua. Moira ka anna manas sama kumua ia bang sia molau sonda Saul mendadi datu. Mikutana tu Daud bela natae natandai umba tu lalan naola. Sia apa tulana pogau. Matumbai anna mekutana lako puang matua. Belan na nakadapai kumua puang matua tulang pokadan ni tu si patunna lana pogau. Siom paduluan ni tulalan lana ola.
Na patudu mi puang kumo ya tulalan lanola ya mo tulama apalulako Hebron. Apa tae duka na tandai kumo sangapa la torro dio tondok iya to. Sia apa tulana poga puang matua lako kalena. Kombongan selo na puang tontong nalingkay daw tu atu si tuang kamana paran susi tu pa patuduan na puang matua. Saya lako na pamanasa puang lako kalena situru pangaluna. Kemudian tondok tu di paduluan nila nanay male. Inde to dinay launtok kay mendadi datunna to Yehuda. Buda temea agan me pusaki tu nenne umpabu tu pekutana. Melo ke pekutana lako ki puang matua belanna. Ia lompe baliki sia umpaduluan ki tulalan ladiola. Amin. May komi ta masambayang. O ambe puang matualan suruga. Puang tu onongan ni mintu katuangki. Puang tu tontong kini umpasare te mintu katuan iete. Sia puang duka tu laki ni tontong mekutana. Iete mi apa laki angkaran sia laki pogau. La tontong kan mekutana diolomi puang matua. Mi paduluangkan situru pa aporeammi. Nete melingka katuangki, mendadi lingka katuan lamaupa. O ambek puang lan suruga, kore suma te kada ia tempa matotokan sonanasa. Lan umpataro ite lingka katuan lan allo ia te panunduk pasakekan o puang. Pasitoyangan kan jumi rupa-rupa sakalangan petoba katirambanan bala kasanggangan. Angkiaran meloi, angkiangkaran meloi te katuan, kiang karan meloi temi pengkarangan siapa sanangki situru pak kaburomi na pomalabi sanganmi mintu rapunki lan allo ya te pasake opuang mintu kombongan ni umbombanani panunduk meloi pasake lan sulapa katuanna kombongan minde te tangerang panunduk meloi pasake opuang baiden tu lalu kamasakian pamaleke den lalu kamasusan pakatanai dan lalu untamui maarupa-rupa agan katuan pamatoto i opuang. Den tu lalu kamatuan tulak kita me katuan na natontong matoto ungkur resumanga ite memintu kamatuan mi sorongan lako kalena. Itu ungkur resumanga kerangan na umuru na lan aloyate semintu temei kara-kara pak kaboromi. Manasa lako teme mintu tommi sundun di kaparanduan na opuang. Lalu pengkarangan na, lalu kamaleke jomisaki si mintu bintu na. Sundun itu dia na paapudian na taumi. Pasake tomak parentaki lan allo yate na panunduk melo teme kaparentan kipo nama-nama nite kami mintu tomuda lalu tondok. Nalili Indonesia. Pasake de no pana di panata melo te vaksin pasake te me mintu to panata i ia te me mintu aagan katuan pasanan di kombana kuwa na ia te saki corona ma adin tipoli melo na matoto kan umpalingkay ia te katuan mi kamasian kan pasikambela mo kan opong matua jo may te saki corona anay te mi katuan mendadi katuan tu tontong malaman siya tontong kipasare kekuresubanga diolobi. Ia matepuang pangandoki pasambayangan kikuren sumanga kisorong matikalay milan puang kipungiso to anak katuan. Amin. Angge deto tu kami nomban sangat tu tapanata siumpu puang tatontong tarima pasake na puang lan Allah iate. Shalom.